hak jingile ban pensuk ignong shnong hak bedai bakalet kawan nalo ka koi ka khia uba san bor chulai MLA ka Shillong South constituency khandai direct naila ra jobsan loli ban churep ye katugan ni tali ki kam hak dai constituency jungu kini kanthop ye ching pentrai ka urban primary health center ka badan halum paring nalo santali ki surak ban pensuk e galet kawan ki pajba haba khan gelum ka mang tangka gi ching pentrai boro kala poish kharwai klur sauflai lak prapulai hajar tangka hagadi kasngi nalo basan bor laidon lang dagi nong ilam nagi artli do basnong bakan thop ye lumpering but lower lumpering ki option nak tanat health ki option nak tanat PWD roads nalo kui pan habakran sikila pathai khubor basan bor long baka PHC ka badang pentrai menta kan don ko bas fodli ki jingthia hakaban pensok ig dong song ka tiga than bar community bahu benai no pra anla ban pendap no eka nolor kata ulong bedai pat berkisurok nakaliang tanat PWD roads kala pentep ban pendap no benai rempang jok sedam banwan haba ulah penpau kecing suhun hak bedai kecing pentrai yakini kikam Kena kalip. Kena apa? Kena kita kamu. Ada pun kamu belum. Dalam tempat dia. Sampai. Emergency room. Nggak propose, kalau mah. Kalian surok yang klub untuk nggak propose. Kan hubungannya ada kekali. Kalau long accessible, kan seperti itu long accessible. Wheelchair iban. Ada mata tu apa? Approach motor bulu bukan untuk kampus yang ke subsentar yang cuma. Ila pak proposal sebelum di, lagi lah kawan pokoknya. Kalau begitu kompon yang kahar benar di Malaysia ni yang jumlah orang. Kalau nak try habla ibu kita. Habla terus dengan fokus. Apa sini deh. Kita tu baik tadi. Ini kain tutup dah. Hey. Lai assurance kakaliang ka health department. Berkarya kan jika surprise inspection lani ka joint inspection kan yara perlu step ya kam. Teman-teman hadin ka jika jengo ya kada ka primary health center jong Lumparing ka badon si hojing tia bat kalong lai mala ka ba nagaliang juga health department Lumbai kong Rumbai bat IGI kili ai ka assurance bagumno by December lala banhan obar no sa kasinong sa kasengthei kabumut su pajba bagin pli no pajba no ka mini hospital kabadon sibojing tiya ban jungo kalau ngus tenat beraju ko por ngileon jungo ro ngadi ka approach bu nomor manang dari bentai bananeng naga entrance kinwan ki nang susung salum dorbar ke bol ki oban tu dah kecat bat nang na luar rupan ka mulai petang basong tan nagalang di department kan sa pulisna yang naka ya kan naka link road bahkan poi pada hapo ka campus yang ka hospital kanang bak tiba wan di ambulans mora inong pang beham sistem kin poi hang tu te ngilon jungo ru yagi we di surok akan naka sinong Lumparing opor Lumparing kata aqueduct channel ru ka don kit kijing trace station yang kiton te kasangson ni akan ka urban primary health center juga ada ka sinong Lumparing pelun borokoi kalong saukur karna ilang arpan ajar bat kini ki aqueduct drainage system ki belasna na du top salum dorbar hadu hana hi yung bes bobwa yung pre nata kadon ruki link road kiba hapo lum dorbar kiba pediaso Jakarta ay kamensay new colony te kini kita adu lightly gini surok peludi kamu play igum tu karena kawai kabat poisa napdeng senong kabupaten surok kita di footpath nang tu nak main road ke sajoin cha du ing jo supo bensai cha ing jo ba DJ Wan Har apo lum dorbar kada kawai pat
nawa singyer kate lum dorbar neng nang turu kan join kan link na po ka existing PWD road kan poicha du sa tem jongka jongka mensan room hakabak tu kiyeng kumba nru ko nyu ko tam kiyeng bilang habia ada kejar mentakan sayo no ya ka surok kali bakai kan rum kali ayeng kadon ru kan ka we na po na PWD road alum dorbar pedeng nang taipat sadu si jong kong hasina thaba tu ru kumba yo ko propo kiyeng kiba na do ndai ya kejar mentakin yo surok kali bakai kali kan bersuk eki kan po ayeng bat nang ta halum jing thangil on jungo surok approach road naka existing PWD road baki ang gasan bor sulai road nang tu de kan bersuk ya ki nong ni tep dong ni thang la nakaliang PWD kala sina tu kan ling ha baki lasuk nakaliang senggasi kila suk ha baki let ben thang ya ki bai baton jong ki badu no ai zaman simbrio de ki kali ki bakit lakat ki bakit ding thang ki tiar ki babun kampor thang ki lasuk apa hadu jagat thang tekini ki perlok muslim ki jongiru ki muslim jongiru baki ongka laban gabarstan komiti ki ru wilayah sok ki laban poi ki kali kali ambulan sebaki laban litep syatu teh habasim kulum lang ya kini baro kini jing tray ya ka health department ko baki ongka urban primary health center bat kini ki surok PWD ibadan hadu santali ongoing berpetrai shat bat na leng PWD ru ki ong bukum oi ke health center by December ke sahan awar ini opan petrai kam no ya kana bertaga jing don kam di pai ba kam tam holong paring pelun pro boy ber lider worship ki baduk masuk hal kam tam kalong ke jing ngarap ke bakrau ha ko ka khia ban yo jing sumar bat kap iya ka kiladon ruang tu ngilan pek ki jaka ka kulung nang ta ki jaka tia jong itu baladap kakulung nang tag bapang bastom kidon nam tag sinrang san jintia makan ais san jintia kadon lang kalifru bensuk kinong pang te habasim kulum ya gini gini tray jong ka health department bad ya ka jong PWD department gini bang pentray shan nakalik PWD ru by next year kumno hobnai ba jong sinem banwan lala ban IT no bagi laban beli no nang bata bagi buat ba lala kam tapi pen kelum lang igini ki ongoing ibu mentah hakan song lum paring pulun brokoi kilong khatwei krur supply lak rafulai haja dengan soban ai kublei kerpang ru yau honorable chief minister jeng iba Konrad Sangma bat kam tam iba prestun tensang iba njui no yangi iye ya kana konsumsi iye ya ka konsumsi kejong i bani ye dulu ya ka state borokoi agak pi kada sarkar MUA 2 daduk MUA MDA 1 hadu MDA 2 umdai tang na konsumsi kejonga le hapro uda state di national highway pinpe ki surak ki pun bahad ki pau hajar krur kaba iba prestun harangkar chief minister bayakane ka primary health center lagi ka mini hospital ka bagian Jawa mentan kadai kapur jong balong health minister ba James Sangma hakit sistem ki beladap ngasoban ai kublei ba James Sangma ru aiba hakasi ba ya shong meeting hapur bakal apoy ka file wood haposan minute ya Aisha Pela ya approve sundan kalong kabahun hadu kata te kumbang ala ong mentan nilai kalalung 80% ni kadai health center dan di mini hospital 80% ka PWD ru lai hukum tu kabakin sa selang no nang ne katay na po senggasi next week ya kada approach road bon point hospital ke selang no nang tay kata ka approach ng senggasi ka tunggal jandep lai muslim juhi Gimla pan kelempat pau ke jing semua bakrai ambil ini teristam na ada badang sedang dengan ke urban health center ke mau nak pos je kenduk meeting kot stage bo year banyak keren gini ke kampat ni kelempat seni ba mentara seni di bawah along hayo penting ke kedehi ka ai ke jingnya terilang ka dekat teamwork ka ba nado kirang ba dong bat nakaliang jeng hibala sim sitam andai ka kam ba mentaban ang banyo marmari ke kam tam ne so andai ka jing tristom nakapor ka jing kedu ki he ki han ka jing kedu ki option do department ka hel bat kumju ka PBB pa kum katay ka surat hitay hapo do ka sangasi kaban approach group kaban poy do lum ding kan tatur ni kram kapal aslam ba
dan rei tempat pekat bakat tu ka la long kam te don Asia nakalem sunong ngilong dap ram siya na mantau nomor ba ila pilai kane ka building kay baro ka de jumara MLA dumi tang tahin ni ba don mako ka sunong on behalf of sunong baro ko ni ay ka din sumo bakla ya gana ka indoor kumju Indoor Stadium. oh kanilay man swa ka de ba kongreng sa kumtu andre ni kan pay perkat ba kum kana ka indoor ni yo kay kalong gajing yalam ti jang blay na jerong bangi hap no sip hero ba ini MLA ba kay ka bangi don kam kum kustong hi ka ulam te sibun ba ndai tangata kanik senang gade ka balasa dia na do man sa ki por man sa ditan ba pay ndai don ba man ta sa ni yo te mentale mendai tama i mentale dan si persajeng i MDC turug balaan tray la nang mentake dan program stay turug lahan nang gedeng tray kaya kalau ini ko kesenang kalau ka jimuta ka bakran Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.